chala de wagad ramatedi keda to ogoda te point midit muti chiangat kam toride ya goro je ban gad bane define o gad nga karam di ramatedi ajen gwadan bana tok jekten ko ngwa ka belat gna ka bang ba goro ba galat reason ba ko pin ko ngina na rodien te mi ci batu yo ba yi correct bo bi kan chena tam I'm learning a lot ka ne la comment apart from it la ko nuken te ga tung wan ti jega it is education by itself gad ramatedi ka tan ngai kona gad ka scientific point of view ke en tan cha document ta mele kon gad ram kan ni cheng dab go de wona ko run wal baro area reñ mo mititin wajingat bar ka culture an kon wor midan riune ne to ngwan gara gerang run wal ngwan mi to run wal ngware in wora ci jin wuru bumbum wachi jin ci take control of your emotion by gar yade la run wal baron run wal badang ngomo mi chay yu garborun bu garbo bi gani yu control ko mi jini wi tar maj tar dar more la wi nyurten tuiru ko gar la poji buro rud bi yin nyurin tar ni kaden dan nyu na tan ta ko bi nyu tar gol ke wunu kel jang nak bod jendam bi tok meno run mi ci ralban bom tem nek na bo da torga cang kay bla ci wande bi ti jogbo jini jin wut jen training no mo yom te ram shamoy bod bay jay jogo na ngaje na mo bran len ci jien gradually wa ci lu lagat cang morbo ci jibile tuide lagat bi tuide la ci jini wut jen taata ko kono no mo riunen to wan gara ke kuy mo kon ben ga ci anga do ramatedi ci ande tedi gad ngay kon gad ci ande jene number 1 gad changa gwat mi shiran de wieten la tuoga be wieten kuje gwat de wieten ka kuje gwat de wieten behavior gad kanum kuje gwat de ngarten kuje gwat de ngarten behavior gad ka mala lat garam di jene ramdit mi ta gadne ne we be ke ke be jogo shina we gwa ka shina we bangbo be tej ba ngu we mi te ramdit te ga bo ba ke ba wanga ba puy ko ba mer ga puy ba jogo mer shi kan ko jenta lar ga ramdit ke ba bumbo ba jogo e che gwa e jala ramdit no mo ko ba gad kula guide be nyodo shina tene shinda na ra yene ne e jenta gad ramdit de jen shiane no mite mi jiem missionary society ko mi de society bat bana jogo na mecha gwa wanene ko take experience ngaje mi de na bat ko ngaje missionary de bat jentigram dit ajiram dit mo bo mala bido ko do ale go ba ji kwat kate mo nang society jek jiram dit mo role chi play ticket du o changani kan de le rodentene society ke la linga yenda ngai je taka followers to one kade ni want to luther misha dollar la kana legit ka dien be kana link be kana share kala na goro balad krize no ko de chen go goro baga bat bokane dun goro baka la do mu go am bo ka bo en kan borre de ni go bo de chero go long tande I'm learning from them therefore jin public figure mute mi ci to ko public be address jin kula nyu do jin public figure mi jin public figure ji leader ke jin mu budun wabet kata situation mu ko society confused yira moti ke diw kay jantan gurga de kon di altegeje dama jim kut gaje mu ko chelari e na ci we nyam garam dit la rawo ye mi changte mi ci jek loide bo we geka ko chang ni mi dan de we chang jin wuchangi liwnu mor mi ci we la na ga ka ji bay jogi bu gat ku lu peng ke mi ci pakiro long bro mo chang dul bro ga dul bu nyurtan ko ci gor ba mer ku net mer ke very important kan war mi dan cha peg de gwa log ikata kwa cha pele mer wut ka ni mer ci mu dit gwa de nuara go widien ken widien je anyok
en ten jong ni ye paler le ran jien lo ko da bad jogu ni ye nga ye to gane lo ko da me je jien chi gwa pal karwade number 1 jagwa mene na rodint e changa hanen wo ichete mi che question ka bible chana bible to go je long time ago but I used to go to church many time mata time bo de opal kaneten pal lo ko ti o ye pal ye nga de je mit pal mo ye gwade but o cha je ga public gathering bu gad mor mi ken minen bi wonen bu manu ko la wonen bi ala wot bi atam lo spen ko bolle ko ne la poatke chicken ci ka longulten jongo mo nar we jekten anyo boyo bilaw len teneti ngij te deran chara mugwa dew matten mi dong ci tere bible ga kada re bible ga te ga chuktu go bo ci ga chuktin ngi na ko na let o na ludro dien ka tin re bible te ja goro ne te ngi ngong ne te gor bible mi dare ne ne ton to goro de na go ati ci to go to tod lapten te toba tigaten bro muy ga dor bi men logo bi yor bi pel bi men nago bi no ajen taade cirga social life cirga ma batu kono social ka social life social ngade social media ka Facebook ka YouTube ko ngwejini men go akaji bi men logo bi bel ajen taade no alaw ngedra ne filter mi ci gwej bi kwarar mi ci no bi la rek that's it chen wi lo ko tiene de kono te lo ko de men pa lo kunni si o riwde ne ke christian ngat kana bible 100% ya holy be ni ala ki ko ngai kana te ga mitiga diw tin bat palga ko ngai kana gwad no to public tin bro leng mu gwadu bro leng mi